Saya teringat dulu almarhum orang tua saya. Hang kalau nak dapat pertolongan Allah, hang nak dapat rahmat Allah, hang kalau nak Allah jaga hang, hang amalkan Bismillah 5. Tuan-tuan, orang-orang lama tahu kan Bismillah 5. Saya baca tuan-tuan. Saya baca Bismillah. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya baca lagi sekali. Saya tak mau simpan lah. Apa yang ada pada saya tak mau simpan. Besok masuk liang, rugi. Tak tahulah bila nak masuk liang. Nak masuk liang, tak tahu bila. Jika Allah panggil saya masa terdekat ni, saya redha lah tuan-tuan. Lalu duk kata lagu tu lah. Tak mau pun mati, mau pun mati. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bacalah pagi, baca petang. 3 kali cukup. Pagi 3 kali, petang 3 kali. Allah selamatkan kita daripada perkara yang tak baik. Allah bagi kita kebaikan demi kebaikan.
Allah dorongkan kita kepada perkara-perkara yang baik, kita dah habaq dengan Allah. La ya'ti bil hasanati illallah. Takkan mai kebaikan melainkan jika dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala.